bawa sang ring gel pura Tanaka warna lampah Ini ide dani para pamiarsa sareng sami sani musti kayang titiang nenten yo cari tayang titiang muing lampah ide sang luwih utama kaca rida ring bali Suami mangkin cari tayang titiang muing kewentenan nyane ring Bali ketiada kesang Prabu ingyan jagat Bali duke punike ketitah oleh ide sang Prabu dalam waktu renggo ngarangan ingyan kadide sani nyencengan sani ngence jagat Bali punike nenten titiang keni upodrawa sosot ring linggih ide sampun sane mepesengan dalam watu renggong jene kemarin gel pura punang datu dados nide jenak malinge irike ring puri gel-gel pura
asih lintang suwejo pemadam di dalam nyengcengan jagat gel-gel purun wih dong deorat wagung wiakti dedahating asih lintang suice ring pare panjak saminya liwatin sinung sungi panjak sami asih ring panjak suice ring panjak aduh punika ngararis pare panjak sami pada subakti ring linggih ide anak agung warung waduan ingsun mekabehan pengandikan ide dalam rikalan yang punike uduh paman panjak gelah ajak mekejang wara kena kahanan kang nagari nah ni jani lautang paman ngaturang menkengken kesujatian penegaran gelahi lamunan jani paman lama kening ingsun wara tujuan itu sing jadolen nyen paman apa ngeside nyen gelah nawang dani pati matur banembangan uput kadi punike runtuh pengandikan ide dalam nemangkin kidane patih matur saja saheban halus kang nagari yo katia karata lan pakewo inggian kewentenan jagat drone ratu doagung sampuna ngararis palungguh iratu sumenil jagat drone kerteraharja gemah ripah loh jinawi ninten pisan wenten panjaki sanen nemu pakewu
ledang yado miar sayang Duaning kadi punika atur Kipati handel puri gel-gel bih Uyakti dahat ledang kayun ide memirengang dan deking rares menyawe Sinambi kalene punika ide malih hidonwal nyawis buat ade atur dane patih kadi punika